Gampananta po ngeni, ing pamibayu, king pamangorono, king larawan aning Birhen de los Remedios. Ireverendo Padre Joselito Aids Vital, Cura Paroko ning Birhen de los Remedios Paris, Santo Domingo, Minalin, basa ngeni ing dekreto ning koronasyon kanonika ning imahen ning Birhen de los Remedios. Cardinal Federico Pedicini, King Kamilataning Divinong Pakalulu, Obispo ning Tusculum, ning Banalakapulungan Romana, Pamuntok Apari ning Basilika, ning Banala Patriarka, Prinsipi ring Apostol, kagalang-galang prefekto ning Banalakapulungan ning Arkitektura, king kayang kamalan ang pong lubos kagalang-galang Cesar Guerrero, Obispo ng San Fernando. Iba't kareng sulat te padalayo king kaming kapitulo, igitmi king indutong imahin ning indo ning Dios, lalam ning bansag Virgen de los Remedios. Akikilan da antimong patulunan ang pong indo ring talasal pantaya ning kabilugan na probinsya, malaot at malapit. Mi parangalan niya kambening taimti madibusyon, dakal ng banwang milabas, king katedral ning San Fernando, Pampanga. Uling nga kilalamik nga ting maragol kagalangan kaniting mesabing imahin, at dakal na ring talasal pantayang mititipon para kaniti. Ikami, mga siwa, king kagalangan kang Maria, ninasan ming tuparan ang pong katnuan, ing taimtimdang kapagnasan, king buntok ning mesabing imahen, ning Juan Virgen Maria, miputungan niyang gintong korona, kanitang Hulyo, 15,000, siyamaralan, 50 ang pong anam abanwa. Mitipon kami king kaming Kapitulo Vaticano, king silid pipagpulungan ang pong mi pagboto na nayunan ding sabla, solemni miyang pairal ang pong patupad, king mesabing imahin ning indo ning Dios. Miputungan niyang malakoron ang ginto, king kaming lagyu, ang po king metong asolemning kapag masosyal. Uli na nita, ikami, ipaintulot mi king ika, mismo inggawa kaniting koronasyon. O kaya, nung buryan mo, ipagawa king aliwa. King banwaning Gino, 1,000, siyamaralan, 50 ang pong anam, 18 banwa, ning pangapapa, ng Papa Pio, 12. May pirma, Julio Cardinal Rossi, Pro Decano, Ding Canones, Marco Martini, Sekretaryo. Talakad tamo po. Kalakurang kong kapatid, may tipon tamong iningaldo, bang korona niya yung imahen ng Virgen de los Remedios. Ngayon ipapugayan tayo, ing Mana Virgen Maria, ing indunan ng Diyos, ang dumong Reyna tamo, at dumong induning banalakapulungan, makiapos tamo king alimbawanag, at timtim tamong makiramdam king amano na ng Diyos. Ngayon iparangalan tayo, ing Mana Maria, ang maikite palak karing kerubim, manalangin tamo, banking kapamilat ng din panalangina, akamtan tamo'y kabanalan ng imbiye, ang pong maalala makasalpantayanan, kapanaligan, ang popang lugod, ngayon pagkapilitan tamang gawan ang kaburyanan ng Diyos karing sa blang pagi. O Ginoo, pupurihan ka, uling may pnuka, king pakalulu, ang pong katuliran. Bigsak mula ring mga tasalo, dapat tinas mo naman, ding mapagkumbaba. O Ginu, pupurianda ka, uligmit mo kaking pakalulu, ampon katuliran. Binyameke kami, impekamatas diling alimbawa,
ng dibinong kabyasnan mo, king misteryo ng amanong may katawan tao, at ng birhen na induna. Ing anak mo, agiwanang mababaning kamatayan, telakad meng maligaya, at likluk king wanan mo, at mong ari ng beto sikluban. O Ginoo, pupurianda ka, uling mitmo kaking pakalulu, ampon katuliran. Ing luwan na virhen, akinilala king sarili na antimong talasuyo, may king indunay ng talapangabos, at ing mibait miyuman king anak na. Ngayon imita siyang may higit karing anghel, pangadi nakatamungan, ning reyna ng pakalulu, ampong grasya. O Ginoo, pupurianda ka, uling mitmo kaking pakalulu, ampon katuliran. Bendisyonan mo kami sana, ngayon kukurunan miya iting imahen, ning induna ning anak mo. O Ginoo, pupurianda ka, uling mitmo kaking pakalulu, ampon katuliran. Papasag mi Kristo ang timong hari ning beto sikluban, at mamaus kami king Ina Maria, ay indo ang pong reyna. Lumakad kami sana king pamakiwangis karela, midadaon ka ring sarili mi, para king kasaplala daring aliwa. Masaya king kabilyan king bete, misanildo, nandaman miya sana ing siwala mo, mangumbira kay kami ban magdatun king banwa, at tanggap king korona ding tagumpe. Pamangorona, King Birhen de los Remedios, gampanane pong Reverendo Padre Fernando T. David, Rector, Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, former Director, Cruzada de Penitencia y Caridad.